Hello leiti ho tuni hin Luka Modric kitipa leisit chunga tu le tua dinga midfielder a amin phauloi khana pang ama hin khuthusim chamcha an seu hiti Luka Modric kiti football pe thiam pa midfielder pa hi vanoi leisit na football lampanga award sangpen Ballon d'Or kiti jong hi an sang khatai ama hi tu chung World Cup vezo si chun he deu kata asani Luka Modric kiti football pe thiam pa hi tu le tu in ai hon jong he jing ding kata asani ama hi Spain gamsung club min thang pen Real Madrid na akichimi 2018 FIFA World Cup achun Luka Modric captain pu nanuin final chan anagai uvena hi le mizo si alungdong sa in mizo si akipa sa the jingi final a trophy dop zolo wanga chun Modric hin FIFA World Cup 2018 achun best player award anakisani Luka Modric in hichan ahin pha hi pha chi sa ahin ho dan ho kiwa na hi le lungdan ta le thil ha sata khan hi Luka Modric hi 1985 9 September achun Zadar SR Croatia SFR Yugoslavia ki timon hin anapengi Luka Modric pa chu Steve Modric a hi in anu min che hi le Radoska Modric a hi Luka Modric kumgu mahin pha hin ahin khumandan le ahin kho hi aniki khial the jingtai aji chu hichipa laita hin Yugoslavia a civil war kiti hi ana umi Serbia galmi sipe ho in Croatia milham ho chu lungsin na bai helen ana thatuwe 1991 kum Croatia gamin chamhlat gal asa laita hin Serbia militia kithio hin Modric te achen naw khoniau cha chun meithal changgu bangin anazu sa uve hichimei changla chun Modric apu a hin kho ana beitai Modric nu lapa hin van kisim na factory khana na ato hunji hin Modric hi apu to bom honin apu hin Modric dinga silla chen ne le cha ho hi abui pg hi Modric apu thi zawachun amho in ko ahungal jam ovin hotel is kiti monachun apan sa ovin hichilai monachun refugee hi tawve hichi hotel pang car parking achun Modric hin football training apha sila bolji in hichi hotel na kom la ovachun apha si tabang le maithal ki kapgin chule bomgin kiti ho hi anaki jajinge hichi hotela ana umuchu thilnom a hi poi aji chu hotel chun lai an po na hi 2008 kumachun Modric in hichithil so chu agyal da in hitin anase galahung ki parapa na chun kei ho hi refugee ka hi tawin ka ken thei le jing tawve hichilai ta chun kei kumgu bo kana hin alain hichithil so ho chu ka gyal do ji ting le ka ti ajaji in hichiji chun pha chi sa thil so sa ho hi kanung gyal do nom ji poi hichigal au ma ko na chun kei jong ka kitir ho be etin anasaye phachi sa Modric in gyal do loading ati wangin thilso zo si chu alung thim alung sunga acheng jing na lai na hi galai ta chun club khanin Modric ki chip dan chu aveu ven na hi le athip hle ji achun hichi local club ma zawding achun anakinup to taw ven na hi galahung ki che chun Modric in football pe hi ahin jam kinin aki chip dan aki hialin thep jong ana thep be e 2003 kum Dinamo Zagreb kiti Croatian club mahin Modric senior match aniki champion ta na hi 2006 kum achun Croatian national team adingin kichep na ding chance ana nei 2008 kum achun Modric hi English Premier League nga club khana zawding in tai Tottenham kiti England sunga Premier League club mahin kumli aniki chemin 2012 kumachun Modric hi Real Madrid kiti Spain gamsunga club min thang ta hin anaki cho tawve Modric Real Madrid na hin ahung kichem so le ajing tan tu chana Real Madrid na azaun a trophy an san do za cha hi le Champions League nga ve FIFA Club World Cup nga ve UEFA Super Cup thum ve La Liga thum ve Spanish Super Cup li ve chule Copa del Rey khat ve a hi Modric hin UEFA Men's Best Player kiti award jong an kisan khatai Modric in Croatian national team ading in zakhat le somlanga ve an ki chim do ta na hi Croatia gam hi gam neu cha hi wangin
phat masalaya galator an omwang hin World Cup kiti hin amho akichip dano hoita chu mizala anapodo zo uve Croatia gam hin Yugoslavia kiti gama ko na chamthlat na 1991 kuma anamu chu thilbai anahipoi Yugoslavia gama ko na Croatia chamthlat na aphon do overhin Yugoslavia kiti mun hi leishi chunga dingin kichat nom le tizat nom na penta mun khat chu ana hi khai kumli ki zamthalin civil war anachi hajingin WHO lam kaina le American ambassador Richard Holbrooke lam kaina in Den and Peace Accord dungzuin Croatia gam hi Serbia khona ko nin analado ove hitia Croatia gam hin boina galatol ahin to jingwang ahin 2018 kum World Cup ma final anakai uchu gamdang hon aniki papi uvin anipa achle uve 2018 kuma Modric kichip ahoi hli aji achun gamdang ho in Croatian national team adinga Modric apoi modan chu ahin hedo ui Croatia gamin 2018 kuma sangta a anakai uchu apatna anahipui 1991 kum independence amu zo uwa kipatna Croatia gamin World Cup mahin pe do zat hi ning kuma tu chun isima hi le gu vai athling tai 1998 kuma Croatia gam World Cup ma qualify kiu hilovin semi final chan anagai uvin hi le gamdang za dang ho chun hitia sangta Croatia gam neu cha anakai do chu analungdong thei le uve Croatia hi gam neu cha hi wangin FIFA World Cup mahin bronze medal ni ve ani sang khataw ve hichikum cha hi le 1998 chule 2022 ahi 2018 kumachun second anala ovin silver medal anikisan ove tunya Luka Modric kiti ball pe thiampa hin khocham cha biography iseu chu hichan hin anikichai tai isei sungwa sei hil sei wal sei hlinglal a uma hile anakingai dam tu che uhite aban video ting thusim ngai ta apomin anakimuto ki taw hite